Bredano Bejo, and Moyamano Super Bredano Bejo, Omay type on the end, Tenebea Benya was trying mine. Oh, you made it maybe a tire, yes, we didn't maybe a hint tire. Oh, you made it maybe a tire, yes, we didn't maybe a hint tire. Being down, Baba, Kaya boy home. Being down, Baba, Kaya boy home. So, Baba, no pass, and anymore. Sabia, I don't see anymore. And your blood now said, Adwoa, and anymore. And in Tiano Pay, Nyontofone, the Nina, Yanyomto, Ya Kasa, Eddie Achreyen. Obinim da obeba anke nyina beboaboa yen ho eno se ho a wunni munti ena wo se ototo wa kwan yie na udi basayi adom tie bankumba nyame no na hyede ene ne nhyehyɛ nyina so na dankwa ma waninna eto mpofire mu a onya akonta papa bi abu ede amawokra anopa ba bia wo bia Sompa 106.5 FM nkrani ye mo ache e mo akwaba ye na kasebode mofo ase se wonom ebebe ensem a enkansu de eje ne homena e wo mayimu ede ma yen se kasebo sabre ye yedrusuo no ensem a enenam na aye hunhu ebinum keka chiachia ne pa na wo fa adwadifo aboboa no a wo mu de di ho nkomo na nso obi so ne nsa na ebi aso ne nan se de ese wonom ka no ebi ka chiachia no eno ene yetenase a na fe yede enkrata ahodo a anopai atweneti ewo adwama so nso no yede munsem awowo no ede ama ebewie na ama wahune se ampa wonso woka ho bi na Ghana no ye kenkan ne yaka wonso utime ka bi na wo kan so nim ba bia wo kan firi ene bia wo ka ede akwa akosie sabre atankonwere nyina tenase na ene se yenka sensie no wo chefen wom wonsa beka Inshiranka nyame se ubenya kwan wabem na wo bamu a fa homa etu ho sesi ade yenya miei yenya bia na wabo ade ewuram wuram nso ahye ne nso se dia utie ensam ahodo no trotro wonsam apese okeka ni nyina agu ho se de be besisi so na watwira to ho awie no enya duru se ye ka se de ye kwa akofa afrefo no radio na wutie firi so no wadwem no de aka se obetie ede afiri wo phone num na oni yedi nkomo no yie na afoforo nso ate wonka na wo mate ne yie mentie wo ho bra wo frɛ eno eya akwankyere baako a edapono yi so fa homa no 0260 19 6064 0260 19 60 64 0260 19 60 65 0260 19 60 65 ehona wadwenkyere wode beba ewia ensai Facebook ne Sompa 106.5 FM ya na de akra na soso eho wadwenkyere utime de ba eno achi se awodadie bi nso a eho na betime de afa na wode aba yebetimi aka ma mansa nyina ate wonka bie na woni no nso won man happy birthday to you ama watimi adi ne birthday no na wadi ne yie te sɛ de Obrempong na kwaku ampoma wodi ne de no enti ana wahye no nso na onua ye live YouTube no so Sompa FM live ho nso kwa de ye nyina no ebedadwa amwanya bi wahwe bi watie bi na wakenkan de wo so wakenkan so www.sompaonline.com ensemi nyina ya chechire de akwa akoto abetimi esanim na wahwe bi atie bi ama wonso wakoma atɔ yem na onua ye kasa firi Sompa 106.5 FM akrai ye live ewo Bono East ekuru pomba akwa efro Sankransa 90.7 Sompa sabre kuro na ye live wo Bono East ahinkuru tachiman 106.1 FM Sompa Corona Okota kwa na no wa hine champion DJ Kemmo wonmo bie dia tum ama ba bia wonmo fa Sompa 101.1
takura de Sompa 103.3 ye demo live and colored se oduru do ma henkura manim asase paso osagefo aboboa no a aye Sompa 101.3 ena afi wiase nyina pakese no nso wunya ye decoder no so babia FM stations akese a woji wo mo hudie no wo no ye wo ho obetimi anya yen na wati yen entia na wahye no nso anopai sade mpanimfo ka center so nko ennante no triple A mai ejapi apam dada menie mene mapamfo Adwoa Asare and Apam Obrempong nana kwaku ampoma wonderful ente wonso ka ho bi na etimisi po anopai join yen na for adwenkyere bra na ma mensha semfiri sade enchiatie no memfa mfiri menifa so na menchia mra ntima memfiri kwaku so Adwoa wono nso na obese the man of the moment ni birthday no odi na anu ya enya ikredi enya di bosome ne nkwa wie ya we unwie na kure na no ma ye di pizza ekura na minima de cross ha ma di bida asemo se pizza de aja na ya na be pede nkwan gu ho nti no na me ka kire obi se pizza no eye pan no okay ene froye yi ye twetwe nam kitua bi guso asa no ani pizza ni ato ne din eye pan no brodo ye ni aye froye de aguso okay ni abia ye de nam kakra bi o ha se beef de bi ya akoko bi fish nti ni nyina bi kura ye mere ni ye de ye enokre ni twetwa de apetepete so no de amanfo cheese wa nan ye guso so mo fa systematic wo Dorting Hotel hono how for me mo di pizza mesdem pizza what was a magnetic pizza am sempacho mempe ya pizza bi ba mechi ya jina ho sa pepe ntina ma pizza no na se misuro ni di say magnetic no na da oba pa kosu enhira e ma ye di bi wa ha no na mo pizza yi metiani taste na ase madibi pen mi hu ade kro bra mi di no beto ha me pede nkwan gu hu nti ka tete no se bi o ha na ye stew no na bi kasa no adwumere na bi a wo pe kakra de ada no ya kobu pan no na de abo pizza na wudie no nti no na befo ya me hu bobo Apam ai ade bi na me se enenka mikita nsem mienu pe okay ni edi kan ye me appeal ameye de akoma wo no ma hyehye ebe e wo Ghana o ma hyehye ebe me na ma kanfo na hyehye ebe no bi hia won correct ya petition kita me amede koma won me twa be ba kum straight no be de o hia moje mu odu se nsuo esin nsuo moje ne adwa hwe mani mu moje mu odu se nsuo so waso nsuo da adwa waso moje da nti ye den we hu se moje mu odu se nsuo say na waka na eyebe beni nyina no realities e was similarities ebe no moja mu ayi duru no e chese Obrempong as a train and your blood is thicker than water no okay maybe oh kabro for me come see what my share be man come my camp prayer proverb me say be me katwi say blood is thicker than water for me kabro for ho me katwi yeah katwi episi ni so obi si moja mu oduru chain so no akan de esa de akan kasa na me kan hai yenka moja mu api yesi moja mu edu de ma moja mu yedu ni se ana on say twi kasa no some bitie twi kasa no sometimes you won't get direct translation what it won't mean kasa moja na minia no okay me da se minia wo na minia no odi kan wase intimi appeal am de kwama won ni se nko nya ni sen media magina metumi so atwam aso Obrempong okay e wo se bi o mka se bi a se maso ansuo maso ansa ye hunu ne emu oduru no kre enti bi ansa mu oduru si nsuo ana nsuo mu oduru si nsa okay nye moja mu oduru si nsuo I mean how
wo beka se wasoa wonim se ne mogya mu oduru tie ma hwe yi na meka se wa baifo se ma hwe yi a ma hwe yi ntimenka ma hwe yi na meka se wa baifo hu se mogya mu edu hu se mogya so soa ne da be soa ne da be oh okay ta fo ho bia mfiri ba ai ya so ansa na wanzo mu wie kura msa de be nsuo san be hye ho yeah osuo nsuo ansa nti broma ne so ha kawan ma ne so ha den na mo go fra mogya nsuo mu oduru aba na ise wo no mo so mogya na senya konfa no che blood bank abekọ ana se bia kolebu ana rage ana bia 21st clinic ya nya blood bank ho ye treat na ko fie 21st clinic enya hospital ho kura on betwen kiti bi ya dey test bi ya dey call lab akọcheki eno kure nu syringe ba kumpo nunu ubede na odi akosoa nyonu akosoa nsuo gallon ba ko ubede na dia odi syringe ba ku me ba ajankwa kra betimi amaso Sompa FM enti anko omo enyi anu hono de magina metumi so obrempong atwam oh okay hono de enti mi hia wan ya meka chance next time te se mi gusu ye nhwemu ba ko bi e de afọ ba wanyim no onim ni kunu so ba oni wanyim no onim ba ma one ne nyem no me ye nhwemu bi afa ho mi wie next week o de no so be ba me de ho so be ba wonderful mo kwakunu no na ena kwakwa ya wode nya de ye di yawo da bi nenso ensem ahodo a etwaguo de sei eje ne ho mena ewo internet ne so enam ba bia no anopa mu fa bi ntwitwim na fe na me o ma me nyame argue na me de wo bei Adwoa ko se mami ti wa no pay me masem ne sei akankasa ne ye kasa bia yeah eto da kura me kura me hu hawa e bae emu odu no kra ena brofo no you know enye ni nyina na wunya direct translation ya kan fo no mo ne brofo ni asem nti nkofa ne de ne be hye ho mo ne brofo ni asem sen dabi ye kasa edos wo wiase ye wo brofo ye wo twi ye wo aigbe ye wo kasa ahodo bebre say igbe twi wana ena sa wo kasa bra aigbe nso ye oman ne die ba nye twi oh okay sa wo kasa bra me commande wo say ye bibi ma me hu action yeah sanso na sa kasa kro no ane action kro me kasa kama unim de me pa kire enti eson wo no mo a language no na every enti de me kan say de kan wo twi mu no the meaning wo brofo no ye pe so me kan brofo asem o eja me kan meaning wo twi ye pe de kan wo kasa foforo mu a igbe anase pepe anase whatever no ni nyina ye pe language na vary eja me yo kan ni da ena me kasa so obi kasa moja mu edu sinso a moja mu chen ensu a enye ne so a mu just directly ne so a okay ene ye ka but ye ka meaning no any connectivity na wasande brofo na be ewo context aya o mu yusu sa me sa context ni minima de kodie okay ni me free ma bom pe ni me heman ene ma da so ase ni ma nyina mu ba no akankasa na ye de tete me yeah mo brofo mi nima de kodie kasa moja mu edura wo ne o fa ne say ni o so aya unhunu ana wo so okay se microphone ye si hey me de compare phone ya microphone yi mu oduru si phone no but moja gallon so mu eduru sin so gallon what's moja gallon your argument is flawed what's moja gallon there be na say what's moja gallon ne kura no time ba ko sa ketwa na ye twe no what page moja gallon o se wo hu moja ya so ada so na o ka blood bank ho asem o ko blood bank ho a moja no ye wo ade a ye de ya twetwe agumu a sa de na wa twe agum kro no a no the two scale so a wahunu the two scale na offer pure water ba ko a set ye bia moja no we nya betre pure water ba ko no ne size ye sen 500 ml kofa te see you dey yan cancer Dr. Sisters mo nya betre yan cancer Dr. Sisters mo e no me kan say sa bre no a wan hihye be no ye nya nuru sei se me na asem no
Hona sem ni free buy enti enfom modernize bread dani adano ho bi ye modernize no okay wo na adani wo ho no kura bra o mo ka se pani dwari wi na nsu asan na papo mai na papo wo shower na shower u bia ni se tatatata ensu na asan ansan kenya gana water fo ne be twa winso be se wontua mo wafro ho be ma se ni free buy enti obeka that be to you obeka heavy tio obeka heavy sa kan tete no mini akosi akaso a na wani ma de kodi e fe ne heavy enso no wo hye be ne mo no nim ne eduru no nim eno nana kan no se wo mu didi wi anwumre anasa wo ya aduane anwumre na anye fufu a wo se wabu ada anye fufu no odi ya wo se wabu ada enti masem no nya me ka dia akosi no nyabotre na bi account dia ne to fom enti nya me ka dia akosi ne se adwa nyabotre o me se sa bre no a wan hyehye be no na kwasi kokon fa ne bro fom aye kwasi kokon be me ba wonni munyina so a no omo wo anade na etai sa ebe no achi nim de ba ye ebe na omo se se ohunu bibi muduru a gisa wo maso na ehunu se mu oduru ena unim nipa kura wo sese ebe ena me kira wan se wo mu wie ye no wo man fa sa interpretation no anto nchen ama wan fa an compare wo brofo no ne ma sama me ka no no wo mu anfa ho mfiafia ho no anto ho am wan fa compare kwasiko ko brofo kwasiko ko ba ya na wontimi nka akra wo se wontimi nka nkan ena wo se akra kwasiko ko wontimi nka edina o se Cape Coast wo hu se ne ya mejiri enti sabre no ne yensem wane ye keka se ne yen ye ka ye kasa e wo ma yi mu no kwasiko ko ba ye no se ne ote ase ayi sa nkrofo ya Portuguese fo yi ba ye Portuguese mo wan ba ye no ni onu nim won se Ghana kra ye nkasa ne bi ni Portuguese fo di ye pe wo bi a sa no wo keka ne de no ene na ye pe enti enti I say won se won brofo no mto ba bi o se nearest mini sansa asem no bi wo krompa wo ye ne de ya wo nya na be synonyms be antonyms because ye kasa ne ye unique ye de no wan ba ye no wan ti ye de na se no ene wo hwe bi a action no aye kwaso no se ye na se fasuo no a no de fa ho no bi akwahye eno na mpanifo se wure fi ukuro mo hena ben a o yira bedwa ase entimi mpesa me yira odwa ba ase entimi ko fa kwasi ko kasa sa brofo no na ye wo argument a twi o de ye nka twi moja mu edu sinsuo a ye ka no wonim nienti a wo mo ka no saa no wo man ka sabra wo ncha na wo ho na ni wona meni ho media ni menim sa ade ne mu oduru age sa me maso uhu akura ketoa na ye de nipa ni nyina gina ho mpanimfo no obohu se ba bia wo firi maame no ana papa ne nchen no ye ka se koyi ba kwa na okoho sa penyi dware wi a na nsu asa na o ka ho asem no penyi dware wi a na nsu asa a o se sei no na pipe mai no na pipe mai kasa over 20 years ago over 20 years ago fie du no achi no will you tell me say asem me be kan mini nyina so over 20 years ago na mitimi ene me maame edware bom na ye kwa kodware a ensu a ye besa no bucket baako bucket no mini mu no nyina timi dware ensu ni ma ne yeye ebi kura timi ka e ma me de gu me na ase enti no opese o kire me say over 20 years ago enye tete ana tete ne de wa hunu enye tete me ma me adware amansuo ni bia ka ma me kra me adware de bia gu mi na ase enti e da ase enti e ba na se nsuo no adware ye na ne wanya bia ba de gu na ase enti na me ka kira wo say twi na ye ka no enye ne direct meaning that is my point wo kira de na wan kire ni ya on se kane no mpompanifo na san ka asem bi se ne ye pese ye daada ye won ka se uko adware na akọ ụgbọ hwere ma na udware na utonwom a unibewu wo pese wa chese huru beko wadu sabre no mpese wonso usuru so unibewu nto kwa wontonwom ummo hwere ma so what ya say ne ya huru beko wadu keke enti wonim se kwada bia do ne ni akwada bia odoni ni sen ne se kwakwa ne ye ne kane no ane ye kase we ye samampo ye nkom we ye bosompo me ye nkom sabre no na galamse no unhu ni se mo ne ene ye animde ya wonderful
and that and you himself because they be Janomda. Father's Day. Father's Day. And also what is say what you want them? Spiritual crime here I am some pan so I will be a free ban. Apam de yen so. Ya to so na ye ka say argument we che o de se collect ne ba mu a. Omo ade be we am I say me appeal am dey for man dia boss. Your boss we na amansan frefre. Ntu de yem for we ntwi. Next week them the second part na ba. Mame dokono trendy. Okay. O trendy pa. Grace Omabo. Grace Omabo. Okay. Ai, e baga na hasini twa. Mame na ye adwuma emfie bebre. Yeah, wa pay ni dues. Wa pay ni dues. Papa. Na adwumadie bi koso, ene wo kokasa wase, ene wo se. Ewi ase so pese wa ware di mu a. Ye ebusuafo firim. Enye sefo mu si nkyɛn sɛ wo be bibia wo munimu but family interference say washa ware jeni no ase na sima baako no aduru abusuafo ho yes sima mienu no afrɛ wo fa tade ne ye mabu sima miensa na se wa aba fie ho sima num na maame abedi bebo so me miensa oh okay as no na awade ni wo sa family interference ne egu awade enti no omanfo enye ahwe ye ne tichu ne emabunu na afi no wo mo hye wo mo jeni no ase no wo se ono wo ma 6 okay ma 6 no me ma 3 no ne wo ma wo sa 6 no wow na enye na ni wusi wo beka okay wo ka e de aye nkuna hye de ama afoforo wo se odi kan ware ye no na ware ye no ko kama omo wu mienu miensa na nioma hye ase se sesa ena osi wo enya hwe enti wo hia ne husband na odi hobie mu no wo edi 40 years oh okay ena osi wo 40 die me I'm still young unse ma me no so no ho ofe still cry no wonder so jana so enti imagine say no wo 40 years enti wo hia the husband no say obesan ma aware chance foforo yeah ena no so woni no ko wu tu okay enti no wo mutu kwan kura kwa abrochire ekoji wo mania na niema o say things were so nice okay na niema mu ye na o shaze ese family babu bibia aka na ebusuafo abam na ukunu sei na ukunu ye no sei na fa no fa kwan we so na mema wanye sei a obetwia fa so na bema wanye sei o de wani be form be take advantage sa na aware no ankwa kwisi bebia enti one day was in the experience and wo share enyu obia na benya sa experience ne de but wo hwe ohu yi a na so wo de abo waware ho ban enti sa family interference ne ma no wo kire mu se emu akora enti no we de efutu kakra na ma me no efutu no kra de mo manfo na mento aso ana memfa de trend no memfa debi on say na no ye bo amane wo ye kase ye bo so say ya bo obi tu won kransa amba mu Yakubu o mo hu nipa kro no o mfiri kurom ho ewie ye wo so wa ye be ma bra na o fa ho koe na awere ho sem bi nso esi e wo yeji ya baby Philippa eno nso won wa na boyfriend aba mu ayi nso no wo talk no so pa TikTok no wonderful friend ko BGH na say ye de na be share no mu ma odi say nyambra nsem ne de wodi ababa wona wu yaya ewo yejeri si ye police for nsa aka no wona mugu so ye emu hwehwe mu na ofa ntentan no so a wona nam ho pa ba mu abodwe se ya waboniti wona ne nanim da hai na ya bibi small girl young girl ne ho fe na wona da ha no enti we no na wonso ababa wa wusi suo no sabio enye ba bia na ewura nti na wahye no nso na we de University of Ghana Law School ho Sharif Ibrahim omso omu ye games o se ne na wo yare se den nti wo te ho abri bia wo se wo cheke na no na doctor no ka se ya yemra taifa ho no no odika esan say yade kun nipa pa ye no wanyare o
nso be kum na akoma bi nti wo mo ye sa law school hwan week nti o TC park no so den week LSU week LSU wonderful omo week sanko park no ayo ne short way na ya no kan bia ka GPI to Japreturi. It's no better Elsu. Na what TC park so wo kwaso wo tumirika afi wie wo te so wo hometwe hu ye team wo da hwasa agro no wo dia wo mama no so nura ya sabia ho wati na nanam wonse do eno ya asema no so trend pa na udru ba bi ti se e chan kromu a e wa santema mu eno ye edweso afa ho kwaso kwan no so oh wo bia kodum nkane a wo dum nkane ai ti se de na no bi video of the week na ponchi bi gina esoro ho wi mura wo se wo ye den fro ye manchire ahoma ye na agi titrew makane ne dum ye enti wo na hye ne ho akomfo eda ho na se unim Tema West NDC organizer ni awansi wo okay ni oyira ai enani afepepe wonderful sanu what is otum umo afie ni se wo ni hu no wayira organizer mo ana so ho asem kwensi organizer no kure ajo kwensi women organizer nti eno ene da hoi ena afi mampani 24-hour economy no ono so trend pa nti anopai ba ni nyina mu no ade bi so trend okay sompa no kure sompa trend papa ofo ba bia manfo agya sompa efiti juoda no se juoda de na meje ma home kakra ne benada ne ni uku ada emponkanfo asem frama no boye kakra bi no still na sompa trend true na gusu a trend sa na be ko so trend efiri na no Odehyieba nso prophet doctor Kofi Oduru no so trend first service I tell you trending se na no Joda menam ha da wo sha ase ha menam ba bi a kire ho junction so a market ho no correct so bi phone tua na so oye call na we bi Facebook ni so san wa another phone so no he o se yan owo so pa no so and what the phone now o tie for Facebook no what they na so no oye call na mo ni pa na nipa le beti sampa o sompa wo se sompa na trend true enti manfo age sompa tum serious ene ye de ania na osompa no ebe ma wakatu apa amen osompa no ebe ma wakatu apa ti wakatu apa no obeje ne ya kanu ena na nka ya chiche ni a yes wakatu ya wo so se ya gine ha no kre oye nesi ni a obeje ne ha oye zenture ni oje no ha na no akwa yoku akwara yiku suku na teacher ni busa se yona yesi bonsu mene no to ne yam we say da bi wa mene no bonsu ba da mene nipa ene ko ya argument na akwada ba ko se ene ye me ko heaven a ko akobusa teacher ni nka mane nso ha teacher ni ko bie na no a na so ko heaven no ni ho no wo hell yo se ene na wo odu ha no wabisa kada ne ka chen teacher ni se ne wo ko ho a no me dia me ko heaven akobusa na mo ko hell na se o ho a no wabisa eno ano no enti so trend ena aye de nia ba ko so trend se ena ketecho ye bo afari bema e kan say sompa is trending and trending trending mo ena sesi ano wiase nyina ji atuma ka bomu say sompa is no more a new station enye new kra ya ji atum esan so ba ye no enkran ha na manfo adikan no kra ena sompa ba na nso se ne asem no da bia ya woka no ne amanfo aka chiachia ne pa yes ye ba ya betretri ni nyina mo mahu se say difference wo ho nti na papa say wo ho na ye de we ya say
yes ototo nam ananse bia ototo se onim dibo mo ototo dibo na ba ku bi edi kan ahye na ase afew be se ne mame nwe ni ahye ni mfiri ho ansa na mabani yes a wo be we ni aye papa ni be se wanum ti udi kan di we ni se wanum wi a yes ohia kan ene ye ohia chire nokre enti ohia chire no wanu anya ohia chire no wo mo so mo mpo ohia chire enti wo mo di kan gi ohia kan no fe na papa no aba yeah nokre ti papa no aba no bietum ena lo kenya kan ye no fa nyum dada no to ho na tie mo no mo me da asema adwa yenko for daily guide de obokrata no ensha senka me yaje eyi obrempong pepa na krata fa to so miensa en wode abase aban lawyer panyini atenaye me chere attorney general office o ma file enkrata afoforo beye aduowotwe num 85 ya sa enkrata ne nyina no wo mo hwese wo mo ede ebeye adwuma efa director general kane edema national signals bureau yi kwabena edubu ahiasem no yesi ya file enkrata hodo beye 85 aka ho ni nyina ya 49.1 million ensense mo musu se opanyini no afa ne nsase enye ono nko ana yere ka ho na foforo mienu bi nti nipa 9 na wo mo afile sa enkrata ne die tia wo mo afei yesi wo mo anya dansefo so beye miensa ya file witness statements ni nyina ye kasa ise sa ankrofo no wo betimi aba no o ma bedi adanse e de afasa ensem no ho asem e wa hanum sei o mampani John Dramani Mahama na e kasa yi wo se o man no ye ka twia eno ene wo man no fapem ye betimi asesa sikasem wo se our economic transformation depends on agric enti enra horticulture expo ya ekoso ewo enkran ha eno mampani ede sa ensem no ekotu dwa na enra na BC fo no ehye wo mo nsohwe na se na wo mo hye nsohwe no ase na social na ICT ai na bibi e kon kan kama na yes examination center bako ewo Kwabri East municipality ewo Asante Mantemu adesuafo ne bako woye no afafu enra no woye wode kontreni mu wode kotroye wote ezan ho otraa no wote se awaka no na wanka nkyire wo bia se bia awaka no pepa yi e kyire mu se wo sore boko en wo call washroom vigilator kwa nim se jama wo kohwe apo it was as usual ya edru exam saade a wo kwa kodwonso kora ne edu achi aha it is security officer no na edi akora na chi call washroom ho oba na bema ish okay odi na chi call washroom ho no call e na sa akora no wache ase se na wo je ne ho awo pam abaiwa no eje ne ho awo bouncing baby boy wo washroom ho it is security man ni hu ye no ene wo no so kobo invigilators ni bia man say lady no awo aka no okay omu call na chese wawo awie omu kukuru no call headmaster school na wo mo tro no headmaster no office ena chese ho ne adani labor ward kama yes nyame adom na hospital bi nso eben nti wo wie ye no ene wo mo kukuru ono ne akola ne nyina ekwa ya asabia ho ma apomde adwuma efo no hwe ne kama na chese wo mo kɔ nso yese bibia ye okay mother is safe baby is safe enti to tumi tro ne paper ne wie obetwere wie okay betwere wie enti ehwo asem ewo daily guide obokrata no katafa etoso miensa onsa soso a ubetimi akenkan na amanebo kyeremu katafa etoso enum se nipa beye 50 kika ko 50 en wo mato na no wonse do wo South Africa man no emu yesinsu yiri bi akoso pa enya semkuma ye nipa 49 de ye kasai nkola ewum adusuafo ka ho wo mo enka asefo asase esubie mu ehonsem so wo hanum se mpox yade no monkeypox no apomide adwuma efo chese cases nsia ena aba beka de oho dada nti ye ka say 85 cases ene wo ho ekonenim enti wo mo esrese safety protocols no ye mfa nya adwuma
wo ho no so na hu se bia ase bibi ti se mpomponya abobobo na asa hyehyehye nso mpacho enkoka se ye akape bi na akaw ana krodo so bi ana bibi no afi wo ko pepep student ni ade aba twitwim yaz na okope yaz toothpaste de akotwitwum se first na nanse yewa ananse yewa na yesefa yaz etwitwum fayem na ebekọ nka enye boni but unnim ade kro entifa kwa ya asabia enye self medication bia self med be yempe entifa kwa ya asabia no mu hunu ade kro a eyewo na wo mu mpe entu ho na mo Ghana Statistical Service wo mo se economy no grow atumpon akonanim 5.3% first quarter of the year na saa bre kro no amu no wo de toto afie twa mu a na gina 4.9 enti afia ko 5.3 ba ko bia beto so na chese kakra be ka ho ya eho amane bonso ewo o ne enti na mesere no edi so kan I toothpaste asemi anansi asemi na wo fe sene die na no kan say bia na no na wo mo say ase ade no esi ho no na mo kan no miyam sheme with say na enye nu bia me de no report na te sheme na ni we fi say report na no de akwa say monkey pox e de ekosi fear and panic eja inti eko eko yo na mabefa we ewie UEW lecture ya mawadem amedeke wo musinu woni fie no abrantie no ayese wo ye artist no artist then oye artist enye artist omo mo drodro ni artist no ye de omo mo drodro no ena artist eye ni motofo oye artist ni nyina so spellings ni e ba ko da bi ba ko yi tare to ena ba ko yi enka Adabraka District Court echo asetena na yesisi a Joshua Kerry Arthur won ko eto dan so won say police adwuma no service with integrity won say bra wo mo so ne pen chi ho no ebi kura se wo mo nyama yemfa ba mo ni tiri ni yemfa enye presi for na ne ho enti ho mo ko keep close kura de ne besie ye be hu so ho no find be hu se ho ho be at the nature of the also court ni ye de Adabraka de district court Adabraka district nya high court mpo district court mean che dem ni mo dwuma no de but on the face of it district court yes but from Winneba to Adabraka emuwa enti ye verse says the whole of central region yent mean try asem no the whole of central region yent mean try asem we wo ebi nso ankomo bi ko so wa akiri tan komo no na me pesa me ka ho asem no wan hwe Ghana na yete no I'm from Daily Graphic and Fatwa so na Edison already Nigeria your blood is hot in fact today I am hot pa today I want send ntakra chai no dabi say ma shatwa so mpre no nti amase say ntakra no wom okay tire na me di we to aso na me we makulu kura no for Daily Graphic ne du ya wada say ya mpese e bedi ya nti ati sem bi say na ya mote true omuno Daily Graphic ne kita me hey me fa samufu adwempo e wo page 7 en fa nhyase e wo ha say samufu adwempo and what say ade bi koso no no de we hunu say e ya de papa wono mo a metal scrap dealers e wo Ghana ha no for falafala for no alumiyazo okay wo mo anwe e say mo license ye be license wo mo wo say metal scrap dealers licensing a good step na we no Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation womo and they tutu na mo nse be ya ye be djuma adwuma na tum ni amom nkrata pa no ndi aye adwuma tranye yi na so be fada asan that time no be fada asan ne ikese no a ayi de no ntawda kono de no ena ba ku bi nso ya na ye de che chenam no nso frying pan no a ye da asan akasa de asanka akono bi no tranye yi ye de che gari no mo aswa wie hurumu dia hata abonten kakra be ba ho so na ya zo enti okura license a obeda hu say so mesi na benten na afa yehu abeken ho on di mu nchemu bebre amen mo
entiano eno de honsem kakra e de aba ha se do chese no kre yade ye pa Abam Kinford Sumana Bagben ni din rucha no short ye ask Bagben ti bisa Bagben wono na ka kire MPs ne mra yi asoafo a womo ewo obi ka say small holdings kakra ewo nchenchen no na nso womo regularize no womo fam womo nhihye nioma yie wan hwe yie na wan hyehye nioma yie a ehwiegu mamboye nti womo hwe no womo hyehye mo nioma yie nya sa no wa kina bi ena kenoforiata na yesi ebehwe ni dealings mu yi ayi edubu ahen ena ye hwe ni nwuma mu yi wan hwe yie na asset musi mun declare dia ena mo keka mbom na mo hyehye nioma ni nyina meni lai so na bibia nko yie we eye ensam kakra Aban Bagben ede eto eye ebrasebedafo ene asoafo a ewo man Ghana mu no wode eto wo anim se ni nyina no ombetimi ahwe no maye na bibia nso atimi akonka no kina bi wani ho a ankofa asem kase ne asem fufuro bia enso entimi amma sane na adopempo kase no na ewom se soafo ka kire won mo a Africa World Airlines fo ene won mo aka no se adupre bo no sanka me fa bia free nkran akokumase nanka bia bebe 1500 wayente so kakra no say dollar no say die say die sidi na nya hoden die bo dollar no nti ko wayente so kakra no eno nso ho amane bo no ewo daily graphic mu a mabo mu saa e de ama wo na apa memfa we mo so tew chronicle be so sem de bokata no wono nso so kakra wa de aba ne ebo anim hakutu eye onabu afri ayu efidiasa so kare se bedwani ni mfoni da ha ena Bernard Ahiafo wono nso first deputy speaker of parliament ni mfoni da ha ena ask Bagben wono nso ni mfoni da ha ena wa che se every ayu in fact why dodge we dey why escape Bagben abufuo nya sa asane nka enenra nka Bagben be wo ne mfe no say first deputy speaker of parliament wo eti dwamu na sabre on na yeso ye ayi kasamafo na wanfo obu ama no sabe na han pa nanso o kire say we dey afa no kon ho Food and Drugs Authority ena ka kire won mo atonton titru pa ne nuane sabe we ya mbe kan dey unya bi wo haje aho hunu bi wo haje aho no kre sabe biane ade acheso na haje eton no na bia me nyina sa enti wono no Food and Drugs Authority warning ya wode ma say stop selling leftover foods aduane ade acheso na mo ton wasi nye enti won nyai na no nyina no ewo serious implications ewo ho ne amedi tumapo ewo chronicle emu no eye page 4 ho no eye samufo adwempo ya wode aba ewo ha sei na samufo adwempo no wode aba no wono wo kire how to permanently resolve doctors and nurses strike going forward we are part 2 now the part 1 by now the part 2 aba enti kwanya ebetimi afa so a sa doctor for ko strike a nurse for ko strike da bia afi bia yete ye wie ya na book and research allowance for the home dey atoso ubehu na utag for potag for mowag for hwa wage ene prempag for no hwa wo nyina agumu no wo nyina wo de aba wa ha kwanya ye befa so a ye betu ase ya emba biewu no se mufo adwempo wo de aba chronicle mu ntunya bia page 4 eda ho se boyi apamfa de ne to aso ne me da say mo ene me the most authoritative newspaper ene Ghanaian Times no the Ghanaian Times da bokrata ena me de babetu apona afi ya ba be fa wadwenkyere no was 0260196064 and 0260196065 enti boaboa ho Ghanaian Times da bokrata e the BC so hwe a bono mo sha ase no da ene ejinam ode ehonsem aba beto krata fa to so dumienu afi mampani John Dramani Mahama ne 24-hour economy no a ebinum ka se eye we dodge nom ne ho ade no wa kire se bosome nso ne de edikan sha ase na anopai ka se boso kura APA eno Ghanaian Times and fancy watwa ede aba na Yera Joseph Retar wono na nimfuni de kire Shraj boss eno wo che se wo bubu niema bi akonta de akire Ghana fo a eye Shraj ajapade America dollar no empema hasa ni nyina sai kwa
dienti ene seye anopei unya krata no a edaha sada ena akwatia MP ya Supreme Court wadom ayi entansa bi afiri ne tiriso eno nso anopei krata yi etwa ya Odehyieba abamua Emmanuel Boaten wadi mfinhye donunum se ofa genen time zo krata na yakata nanim uhu se unemu no de hu so ne gina hoyi na mo nanim ma ne hwene ne de se de yesi nu nti wonhye de hu ne yie nanso unemu no a yese enso kanea ehwe de nim no ewie ni manadwo na wono emfuni ne demu yi na yaso ne pa chi si adifo ehwe ne nsemu se fraud pay wadi fraud wa manfo ewo asantemantem asa abra meka sei wono muguso eye ne nsemu hwehwemu ya yewra gadwen ahianyo wabo eho amane na anopa yeba ne aba befa wo wadwen kire no a ene na State House enfo nso na akosra yabonwura dakpa ahemfie ho wo mukokosra no na enkomode wono madibi papa na anopa ma memra wo nchen na fe wonso faade ebetum wo ba pa wono eba agri business a wo hweso ewo my Ghana mu wono akroya na ye Techman North mrashe badwani Mame Elizabeth Ofosu ejare ene wo chese September agwafo wo mo contraja wo mo ne o man wo no asa ba wieye nti bia so ogina mu ani amansan so makrofo wono so say good morning team ya jo so pa na nana ekwamo Boaten edifri ablekuma central say this government should not appear to be brofidi I just adwa na betimi hu sa brofidi intransigent. The president and his vice should remember the oath they took on January 7 and make sure they resolve the impasse between them and the nurses. And only the Odehyieba and no. Ohina na message bi o se mamwachi o abusuafo da mwasini adwuma adwuma pa monkoso ya da se bebre teacher constitution different we teacher kuju tepanyina suso. Okay. Or say if the government is ready to solve the strike matter, it should call the leadership of the Ghana Registered Nurses and Midwives Association to negotiation table. Nedia Odehyieba no. Rahim Rankin or say asemna ye critical. Aya critical pa. Na memfa we into asoto. Happy birthday. Enkoma CEO oda Dr. 40 days. Ano. Dr. 40 days ano. Ewo okay, I see a friend of Dr. 40 days. Only CEO oda Franaj Herbal Center. Okay. Ano ewo fanko. I say Nyankopon shira pa we free Bobby One, head of sales, Angel FM Accra. I say man happy birthday. Odehyieba I don't know. About Odehyieba de kobra Odehyieba ma memfa de ogina hai. Udi ne bia wo frefi. Sompa kwatia. Mira yenti wa no pay. I see. Oje mo yedi mo enkomo no mo ka se mi se eni Galicia na insiasa. Teboa. Eni Galicia na insiasa na nyese eni Galicia na insiasa. Fanse ma ya premi falsie mo a hinse yeni abebi de ya passe se empeni poesia na ye ka asem no. Ya bo enkura ma no le ba de akremi me so matre o chiamia kasa na jasinya kasa na demunya kasa ya kasa sem ni nya no hina kasa ti yo ni on kasa ti o hina kasa fana yes o hina bua sem na obi ntimi mekre asem so de na enti se na enti se yes o hina kan ye fana enti no wo se peni Galicia na nso asa nye nso potuna asa medasemu ene wodie sa na nso betimi abam 0260196064 udi ne bia ofrefi. Yeah, maybe the only reggae ambassador. The only reggae ambassador. Apa obeka pa Alaji Samo Road. Alaji mo yenti wa no pay. Na apa ma fe bi wa be ni bisa da lupakwa wa maya boka se itia wangana e free petrol isu na mediro ma menti ase nto no de yenhwehwe na semu so mo se ka me da ho na wa na ko so ka na ma yetia sa wangana nka mo mai o mo hwehwe mu ma ya ka ni beje pa medase eno de
na o mbe mo hunu ka wakoma to yam office of the special prosecutor oh we me hunu onso be mu a ye de obeka afrefo no ho na fe ye boaboa ye ho akwakofa agudie mu ensem udin bia wo frefri Sompa nkran na wadru you. Good morning. Good morning, sir. Apam patron within the OBS, me do Hafon Kasim. Hafon Kasim. Sompa Hafon. OBS yenti anu pay. Apam mamincha na mwabaso. And then you apam we the one mamincha Ura Titus Glover. Incoming national organizer the ma MPP Amanyuku and na ma Joyce Zampare. Former Greater Accra Regional Women Organizer on Suchiano pay Amichiano. Apam, you make a check Ghana for and say Yamwa boy. Na yinyanum NDC4 enya de omba so mbe sumo man no ama ye ho atoye omoba se omoba de na da na 2015 2014 omde ma ye aye to abeti om no no de badi ntina me kata apam free SHS omafa kwan bia so se ombe ya ma wofo ye de ho competition na ye tue secretary die ama ehiafo asabe ye onko nketu ayi ni die no ye ntimi anko school na nam so ma ye ho akire enu nti nene Yura mampeni say eye PTA dusa aban no hyehyɛ mu ɔde ba sɛ eni sɛ sikatua eye akwansinye de mu obi wɔ school kɔ ho no ɔmo san de aba ene fuel ananke eto bi de gu ekoku so 1 gallon no ɔmo san de force de 50 pesos abeto 1 gallon bia so ɛkyerɛ okaya eye koku board CEO be ka kyerɛ yɛ dollar na ene akɔfom no ama koku ntumu ɔmo betum no kra no mu ntimi ntum wo kyerɛ sɛ ɔmo nwene ɔmɔborɔfo ho ɔmo ntine Ghana for Ghana for young for young wondering and Yamia Dumwa, young Kai said, MPP pet, and a junior, and here for him over for him. Let us say, Meninyame twaso adwenkyere ayese hwene wo bia de fatanenim enti fa nso de ebetwe so Sompa Ghana today suni udi ne bia wo frefi Lejoso medinde akafia phobia mikase pikantamanto Sompa kantamanto akafia yentio mo ene gbasma also ma my Ghana ma me fa konya kesi na me dia Dr. Brand Echam ona obetu Frank Amanti na me dia Kafia Mohammed just to dia for the secretary dinia on dinia obekasa koi na seminar gibi toso your name, and another pencil. The ticket to Costro. I see. Another is Kafra. Upetrasa. Sabre Biu 0260 196064 0260 196065 na yenti wadwenkyera no pay na fe ye koso aka wo se onye secured a secure sanitary pad no ene beboa wo se wo basima ama wa hemfie eho aye nika ya akono na nananom apre hwatena ana wahye no nso bebia yeto ade bia secure sanitary pad ebi wo ho anopai wokuta yemu ene yede Ghana today ewo Sompa 106.5 FM Accra sombo bia okasa free ene udin me akafia ni me credit ni say am party me the products kafra enko no asubada me kan say petrol no cost na man for kasa na Ghana petrol cost na di kunya ni ade na do slim ni pone ni nyansa ni want me amfa ayi bi anto so am yese de bi entua na no ne be ma kania na gina so o ma kania ni gina so abra wan fa bi bi anto so na mo de mo ba e mo say e na kania no ntino ye bi le bi aba ye de auto petrol gallon back be at 40 50 pesos. Here come once a month. Ghana phone me say you been the talk about be na do time na ya me demonstrate na dia no been the talk about be me na me kauna adapa pokwan o mo de me pass o na ma mi za kaka bibi o mo to o say kauna o so re o say o mo na o mo to ni ma step pass na dia na mo to kauna ye na to e na ma sa adwon boni ti boni ya o mi ti ma me jaka ma ti sa post ma na me ye interest Ghana for 2028 yep fitness in yanko pama ya papa me ba be mo a MPP sai me ma we na ye be ye fi ho sai ye live no mo ka so be ye ene etitri trouble bo ni a oni na me yagi me nya me toa so saa na onso ba ye de wadwenkyere no e be hwamu 0260196064 0260196064
106.5 na ye boaboa ye ho na fe ye de ha hye agodie mu atankonwane nsa na ensam ahodo a apiepie e wa agodie mu no wonu ma ba bebie so e de a kire na safo kantanka ene wokode papa bi ene ye sports in a sack pack in a pack in a sack. Light from the dark. Oh, light from the dark. Yeah, so mama here we in fun in chat. We didn't be our free. Hello. Sompa FM. Ye uti who? Ah, nkawanya kwenya pa. Sompa no wabayo. Yo, ofamachi. Yeja. Mo go ejuma. Ejuma da ase. Nhyia mo papa na on say ye kan one city level ho asem na aba wa mo di o en kan say e kan da honi on so mo nwini o en kan say na e ka ho baro mo ka say one city level aba eno ma se mo kan but instead of so me ka say na e ka du ho na sa kan ko wo si tue bian sana Empuka bansi dia ye jile bibia ya jema. Onso bia nkan wazo moza. Munya minya juma no pe nya mishira mo. Onshira won so. Ah yo. Safini. Ajay. Yako. Ma memfa me nu pe o Facebook nka ho. We say kanashifo kodwoba kwawo. I say good morning Sompa. Yeah. The issues of traveling nowadays is very dangerous so. May we see a better Ghana in some days to come. My regards to Chairman Theophilus. And Masaud, Eddie Kumase Bantama. I don't say, I say it is painful how government workers are treated in Ghana. Some people, people who wake up early, work hard, and keep the country running are barely surviving. Meanwhile, government appointees are driving in Land Cruisers, enjoying free fuel and endless allowances. Nurses deserve better. Rahim Ranking, I say the great Apam. Rahim Ranking. I say the great Apam. Now the great Sompa also. Great, in fact, the greatest Sompa. More greatest Sompa. I mean, Rabina Hammond, I say the government is trying their best, so citizens should stop being hypocrites. Okay. So, I drink to say, we are there for 10 anymore. We chat way. Na o di mahu say secure no wa found secure my secure ha. Okay. We are make endpoint akwaja rehwe. Wonderful. Na mako aje ha kodi. Ndi hia pa. Na happy birthday and confirm Dr. 40 days. CEO Oda Franaj Herbal Center. Ano ofanko 7 days here. Okay. Yakopon hira no. Until na mo nkyere no. Eni ofanko. We ofanko. Okay. Ofa hodi ko so tu me fe be 7 days. 7 days. One wo butu. Franaj. Okay, Franaj. Herbal Center. Wonderful. Yakopon hira no. We efri me yonko. Our san so ye me bra pani. Okay. Bobby One. Yeah. On the head of sales. Angel FM. Okay. Ose ma Dr. 40 days. Happy birthday. Happy birthday. Dr. Adwoa. Na secure no. So amanfo nya secure ni bia. Wo mo nkope bi sisia. Okay. Me say birthday present a wo dey mo oba no. Secure. Yeah. Secure sanitary pad. Correct one. Okay. We no eson. Ewa. Ebai. Etre. Enti efa nchen efa nim ni akiri. Na etimi absorbe nia eba ni mo jesu fi na eba ni nyina twetwe nyina. Okay. Ewie no asan so de mint bia afa mfimfin ho no a eno ne kurakura ma no e boni de na e kurakura ni ti dana na beba be gunsa no ye wisi na hwa ye wisi kama ho de din apo obre bia ma he ho nya fe na nkatra bia be o nana ba aka na chacha wutum obefiri o na hwa ye se black and white dabi ye se ye jai sa de no ye ni nyina ye secure sanitary pad na dawroma eno de saa ahotoso no e de ama ba bia ye ton ne ma bi se nudu ha benya bia to udu kumase a mama excellent cosmetics na kache ne wo eno nso obetimi afre no e wo 0243 862 158 0243 862 158 na fe one no abonkomo na bia wo bia wo ma bi na bia ye fine endpoint homeopathy clinic
ɛhɔ ɛyɛ ayaresa nyinaa adwasuo ɛhɔ ɛna yadeɛ no nyinaa no ne end point no ɛkasa ma ne ho woduru hɔ pɛ na afei oyadeɛ no sɛneɛ ɛhaw biara no yɛyi ho ɛhaw no deɛ firi ho so afei awadeɛ no mu na wowɔ ne mma a mepakyɛw fa kɔ end point homeopathy clinic na yɛmmoa yɛwɔ nkra ha yɛ ahyɛ signboard ɛwɔ Spinters Road ɛna afei Kumase nso kronoma bo hia hɔ nso yɛbutu hɔ frɛ yɛn wɔ 0244 867 068 0244 867 068 aduane papa nyinaa ɛyɛ Hajia Special Local Foods Hajia Special Local Foods ɛhɔ ɛna aduane papa no wobɛnya bi ɛde afiri na wɔn nso wadi bi na bibia yɛ kama nnura yɛ di waakye ɛnɛ ɛyɛ ade foforɔ ɛno nti wɔn nso pa ade foforɔ no bi di na bibia ɛnkɔnkan wɔno wɔyɛ delivery nti mfa ho ne baabi a wɔ no frɛ no ɛwɔ 0246 359 921 0246 359 921 Hajia o Hajia aduane papa ne fie pa ene ho Sefini we aduane ma ate yan kan triple we ma japi Apam Dadaa anopai mene Adwoa Asare na fo Obrempong nana sorry ko didi bra kwaku ampoma safo pentimti makamta this is our own Let's share it. Yen samo bi ache na yema obi bi akwa aba no nso apam sima no aduanan ena ya wada enti ya ofo ne ya no nyina na ye modante ma mu nyina very special good morning anopa so da gude mu sem ena eto so de di safata so otia no pa yere ba no achi no aseda kese enkonfama pu a man ha ono Obrempong ene Adwoa omso aba bia adwuma no kama mo bia kwan mu yeda gude mu sem eto so fisabe kopem se no wotwe ebobo secure sanitary pad no pay omotaichi ana adwuma de yede eba sanso am ka hit patch nso no eso asene no pay atena se yede gude mu sem no eba fisem o hanum sanso ana manane se ne nyina ena yakam no pay yede mu sem yede ebe inati fontina ye nkyare ho so ho yenko na yemie bie ho na se yemie bie mu emfama inati fo ene anope be wura mu enso the Ghana Football Association enso aso se nation FC anytime friend say basike game about so no ene enu am the whole report ni bi ebe na say enu the GFA disciplinary committee no enso e de abatudwa eye nation FC players by miensa ena panfo enso etimi a charge omondo odi kan eye Ruben Osman ena enu achini Kofi Mensa ena Emmanuel Ano entimpanfo e de charges ato omo mu cheman game no ekoso no Kofi Mensa kwampuro no TC Park no so ko tutu bros na ade enu achini goalkeeper friend say Ruben Osman no wono so eye ne mo nsem bia after the game no omo panema enso o stadium no one boyfriend say Emmanuel Ano omo nya so no ne chese after the game no enema ekoso no enu achi no Emmanuel Ano kwampo de one boyfriend say Kofi Mensa say referees no omo do omo sa keken omo kakra ntimpa fo chima omo so etime afani players nso ono anopede mu sem ema generative for enso ojumade nso na bia nso etime away from hono yantinte still ya da ho gina efe no enso aso nyagopon adoma
31st extraordinary congress no and also everything aba so nyakopon adoma bosom enwotwe 12 August bosom enwotwe ne da toso edu emienu na GFA omo 31st extraordinary congress no and also everything aba so our pram Ghana Master of Excellence ho na adwumade no enso eba so na pedem sim emirate for na away for yantintom wafu zombie nyakopon ya adoma and also tournament eba so eno man Champions League and also eba so ntino yebenya Ghana ye report ma pem da ko an wachi no police ladies omunya betima ruru mo ho no ma na de tie ne se omo se bosume enwotwe no ne da toso enkron kopem ne da toso adwunu 9th August to 24th August and adwumade enso betima todwa wo bi man so Africa so na pedim sem emeti for tintom Ghana Premier League enso atima ba na we ye na ese bonafo chema team of the week Fatao Dauda ena onum se oye na team of the week no say ena ye coach no ekwade ma Frimpong Manson ono eye Bibian Goal Stars coach goalkeeper enso eye Emmanuel Kobi Bibian Goal Stars no watching right back no ekoma Kamal D Mahmoud Osinakan Ma Midema Sporting Club Kevin Apam Bibian Goal Stars no watching Razak Simpson Nations FC Patrick Asiru Asante Kotoko and watching Hussein Mohammed enso has folk and then Lord Adabo and Susinakan Ma FC Samates enso no watching Ibrahim Ado and that's Ishmael Ado has to Heart of Flames on Monusu 8 every 7 man kuna Brekum Chelsea Albert Amo Sane Kotoko and a Pfizer Chawate Nations FC coach Frimpong Manson to where Fatao Dauda team of the season and also a team Adabana Perim Samuel for now Uroma is some chema from 2021 about 2025 in season and their goals a team banner Omodimuso Russia as a team Dabana 2021 season 603 games and a boy 691 goals and a buy 2021-2022 season 603 goals and 603 games and a boy 627 goals and a PO 2022-2023 603 games 644 goals and also 18 a buy and 2023-2024 603 games 628 goals and a buy 2024-2025 603 games 591 goals and a bench say which a few goals now and so ratio about from Gakwana Penism Emma in a team for else oh Juventus now away from my young Tom na Yankodidi and Komaka cry and so all clubs and so and ye Ramu or Doctor Nahotamokru na say or ye House of Folk board member na wakasa kakra e dia for national team enso won say GFA presidency ne wadi kakra na ochema Blasters ehia consistency eno achi no na say team cohesion enso no say eya dey tumi adwuma tie nsema Dr. na Otamakru e kan fa Blasters enso and then speed whenever the ball is thrown ahead of blue players and all these things don't come just for nothing. You train to do the cohesion and all this. You can only get the cohesion when you get the boys together in time. Look, FIFA has made it plain. The number of things that are given for footballers to lead their teams on their international matches. Even they go by it. We don't go by it. African countries go by it. But we don't do that. I'm just giving you an example. Not once, not twice. Some of them a day before the match. They are right. We feel sort of stages and they are allowed to play. Can we have the cohesion? Anyway, some Dr. na Otamaklu enso eretuja na wamana so already some kakra enso etuja has to folk no so chema na be chone na 10,000 sanjo for and especially bloggers no and obetwa na china watara eko ade china hey you say hey we senju na wote se na so bi atwetwe social media enso se watara eko a ana se omo kwa kofa coach bi da ba da bi se before some the official communication be ba to obontiamom communication director Kwame Opariado ebe ba say oh say has to folk yes structures ni next season coach when any need to kwan players when no mo kono o say atin sem bia na so senju atin sem bia of detail say blogger bia kwetwe da fa has ho o say san sem nya ye montu. The decision and the technical team is a decision that is made board of directors of the club. And until the board of directors come out with anything, please for heaven's sake, whatever you see or you read is not the tone of the board. This time round, with the top four, we shall improve on that. House of Folk is made of a huge number of people.
Anyway, some doctor automatic board member, Elma Suffolk, and so other two down of Adam Emma in a tier for Odehyieba soon away from one Yantin Tom, now Yanko didn't come cry, and so our new Kumasi Asare Kotoko, so Yanko man now Chevy Aquaseda, Omni Golden Cake, FA Cup on, and also 18 Abaso, and no Asare Kotoko supporters now, and so 18 Ilgram. But before that, our Deco Dachi, AJ Sports Complex, Kotoko supporters, Equa inspection Kakra. And so on, I'm contractor now, or Gem Center, and then some kakra be say, Eddie Jai. Say, yesterday season, as the man said, Kwame Adam, so Kwame, you mistake, a travel case was on your side mistaken. When you mistake, when you feel for rubber, on your side mistake, being the for rubber. Connection, open European goalkeepers, one of the mistake order, what why you mistake, they be on one another. Just take the mistakes on one another. But yeah, and this is why mistaken. Makes myself trust. Because we with the back home, the money call you, and I said, okay, and I didn't know so 16 mm, a Shibu 66, a 33 into the 86. Anyway, summer annual contractor annual Asare Kotoko supporters led by Chairman Ben Secretary and Susko Pimu Adwoa Sports Complex no and a contractor on Oye Kotoko German sono or the Munsem editorial Pedemusam for na annual crona na Kotoko supporters or more greater led by Nana Kwame Dankwa need Akun and no one can almost so take move or team the camp and so donation wouldn't sue and then Yama command team said no more game against Vision and Yakupa weekend the more body at Golden Cake FA Cup. Na dominant supporters some of here say game never kuna win na Asare Kotoko etima the FA Cup no enso e dey so mna so na Kwame Dankwa did supporters nanim no eno asem sei eno di jai in view of this, yes, but come Sunday, when the FA Cup, they are sharing our money. Yes, when you show in the doctor, I'm on the they are also good side. That's why they are in finals. But once you are playing for playing people are the best in the come Sunday, nothing but the summer. Nana Kwame Dankwa enno omukwasira Asare Kotoko players no ene technical team no ensema ono so edutuja na demu sama for na yen free Kotoko aso ne nwura mu enso so Golden Cake aso omu CEO ayo refer Joseph Epton na enno ono so edin komo kakra wo so kiremu a Nyakupa ya Adwoa Sunday omu hye Kotoko na ayo record esan so omu kwa na holy team omu hye Kotoko FA Cup na omu sa hye aso folk FA Cup nyame Adwoa Sunday grand finale no omu hye Kotoko no ma the cup na so mna so. Nothing will be too better than to win the FA Cup in style, and then you were able to beat Kotoko and Ransford, the two biggest clubs in Ghana. It's a big history I ever made, so that's what we are focusing on. And then we know on Sunday, Kotoko, that is for sure. As we all know, no club in Ghana is always prepared for Africa financially. Omunya, they go for help. So first, we take it step by step. We have to win the cup, which is the reason why we are playing the event already. But who is participating in the competition? No, let me fill the club license forms. No, if they pass the license, Omunya license now. They can also play in Africa. I mean, but the event is about winning the cup, and that's what we want to focus on now. Of course, all the clubs in Ghana need sponsorship anyway. We always hear clubs are being supported. I mean, by the government and by the FA. So, and they get sponsorship from other places. So, it is no news of going to also try and get sponsorship. So, for us, it's first to win the cup is the objective, and then we'll look at how to get sponsorship to go and play in Africa. I mean, we are going to play against Kotoko. Kotoko has a very good side. We know they are going to be a tough opponent. By the 90 minutes there, we know we are going to play the best. In the end, we are confident that we will also win the game in the 99. Enti when sama na just say enra e course na pedem sam ameti for reference Joseph Epton on CEO Edma Golden Cake on so retu ya pedem sam ameti for na away from one yantuntum Felix Chase na kan and as we goalkeeper at the Odehyieba Sporting Club na Felix Chase enra odin komo bebre e wotakwa na Felix de edimu tintima po chema goalkeepers no ebo hon ma bo na ne e bo mese keeper no mistake na bona fansa so obi techi no hebo mas keeper yasan wose no mu so start season fufura
boss no ya na ye na ekuna nimu a boss no eye bona e boss obu nse na ye ho your boss no say start your boss no different you do second run for from ba say o target say boy ni by na nwa abedu wo na ho boss ni the ball leg no so o starting the fresher e mu duro ni bi different say o ba e ba ngo di second run e ba go do be boss no bi o you the best starting one and the baby o ba go do be e ba pe na e ho ti say sometimes ye na e da po no o be say go be e da po no ma me die mo bia be ka ti because ya ka ti coaches no bia ya ka ti obi as boss no do be bia e won ti say mo bi on be ya fa ho say e do second run as a boss for friend we be ba o mo no mo nkasa because mo na o bone so come na emu ye ha na ye some style ni na aka be be free ba na wonu say boy na do a stretch ha na be do mo say no be ho na be bon sa no say ana say da say be ho afa won sa so na say be fa won sa Felix Che goalkeeper Odehyieba Sporting Club enu ani sema ono so letu enso no na away from wale tintomo Adwoa Asare ne partner ne nkodi nkomo kakanya fa ma nsem tiawa entu aso na sorry na bia so ntimi ne kama na onum say Adwoa Asare Ashanti goal Dr. Kwagu Frimpong Odehyieba goal dey yima say afifo don bantu amusu ya na onum say Adwoa Asare for football papa na mpanifo pra se nei team anaso monye team enso Adwoa Asare na enu a Adwoa Asare East MP owura fe say first love ono eni panfo akeka mo abuma amoso mo ba be pie mo be kwai heroes amo first division no panfo so ba be tabli e de ko Adwoa Asare na nanke di no person mo ye no Adwoa Asare Ashanti Gold anaso Adwoa Asare Gold face na mu Adwoa Asare Gold face ne ko register no panfo chire ma ya register da hodam dada nti o mo de mo mo nti Adwoa Asare Ashanti Gold FC Adwoa Asare Ashanti Gold FC eno no ene ise dia eba ne seje be kwa heroes no emenfo so age se omde ko Adwoa Asare no ene atwema owura friend say Mr Frank ukwa Adwoa Asare Ashanti Gold supporters na odimu tintima pa na ebusan se ase be kwa heroes eba abedan Adwoa Asare Ashanti Gold FC na musem etisen actually you propose me go for any as good as if you call registrar department when I go for some say obi engage that name no it next year go back to the as good FC it na me change me to as good FC but you see di ankasa ye dey ba no e as good FC you say yen dia ha bi a say yen dey register confirm idea dey ba no as good FC bi answer say the same thing but just di ni keke na yen nya we ni afa we enti we sama Mr Frank and so aritu jare fa as gold ane omuvre mo Adwoa Asare be kwa heroes say mo to dey free be kom ne ko Adwoa Asare akodane Adwoa Asare as good FC no ehonsem enso so eno no ntino yenye na yemfa amanansem tiawa ento aso na yenso na onum say boy friend say Victor Gyokaris e say ne honsem ne de edeja enso market no na eno sporting CP almost sporting director we friend say Federico Varadas enso da tuja say open boy now on ton less than 60 million pounds as honum on ton less than 60 million pounds who could 60 million pounds plus 10 million add-ons so na Odehyieba now we say bona ko catch sporting CP pon for say omu jare nyada sporting CP no ono so Manchester na opeso kwanti we say free sporting CP na boy first Victor Gyokaris so dey ba pay ene mu sem ema United for na man you aso na mo mo Southampton also Southampton akura be onya 16 years and so na friend Esden James ono is a man for and boy na we ni next season so Babylon no sina kadama Manchester United and so na Lawrence Sani and so nyakupa no na se bibia nsan ne on sabesi pen so no wasan contract and so da my team friend say Galatasaray and so on na pedem sem emeti for na say Chelsea Echo club World Cup na dey say Joe Felix team ankobi Chelsea squad of the kono omoyo mafim Joe Felix omoyo nafrim bro friend say Jojo Petrovic omoyo nafrim Raheem Sterling Azar decisive on every bench wa omunyina panfo so no etima yo mu dey free Chelsea squad omo the club World Cup no esmunti we aye reporter eba no pedem sem enso ede ama inati for na say aye official Tijani Rangers no and I said Tijani Rangers enso etima join Manchester City after 5 years of kosina kan edema AC Milan once wetima wuram Man City nei obesina kan enso da Manchester City ti former na nsam na adwuma de nyina enfenses nyame admo tiara da ka bia na da beto aso edama inati for am ka hit patch and promise so yasene Samsung secure sanitary pad enso so etimi eso yasene Ransford era dim ko Facebook na Ejapia Apam Dadaa AAA man secure man 21st man and a play one of the voices ni nyina ada mini Apam Dadaa Obrempong as my moral support the CFM South African tanka na me admo china yense be se hia